Pamela mureba yatanze umuburo, ndavuga Pamela uzwi nk'umusirikare cyangwa se intwazangabo y'igihugu cy'u Burundi, aho yatanze umuburo aburira abarundi ndetse n'abarundikazi ababwira yuko bakwiye guhunga bakava mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi wakwibaza ngo biba byatewe n'iki? Akenshi ni ibintu biba kubera yuko aba yamaze kumenya amakuru cyangwa se yamaze kumenya ibyenda kuba. Bishoboka ko aba yamaze kubona ko hagiye kuba ibintu bikomeye, ibintu biteye ubwoba bishobora kuba yaza guhitana abenegihugu benshi, yarangiza agatanga umuburo akavuga ati nyamuneka muhunge kubera yuko ishyamba ntabwo ari ryeru. Iyo bavuze ko rero ishyamba atari ryeru, biba bisobanuye ko byanze bikunze hari ikigomba kuba. Urabizi yuko nta kintu na kimwe gishobora kuba Imana itakimenye cyangwa se ngo itume hari n'undi muntu wundi umenya ayo makuru. Niyo mpamvu amakuru yasesekaye arimo aracaracara hirya no hino avuga yuko uyu nguyu Pamela intwazangabo kazi cyangwa se intwazangabo iyo gisirikare cy'u Burundi yasabye ko abantu bagomba kwibara, bagomba kwitonda, bagomba kumenya iminsi tugezemo cyangwa se bagezemo, bagomba kumenya yuko u Burundi bwugarijwe cyane. Hariya ushobora kwibaza ngo se icyugarije igihugu cy'u Burundi ni iki? Ariko ndagira ngo amakuru mugenda muyabona hirya no hino, amakuru avuga yuko byanze bikunze ingabo z'u Burundi zishobora kuzakubitwa inshuro cyangwa se zigakubitwa umusubirizo, zikoherezwa mu gihugu cy'u Burundi ziciye muri Tanganyika nta n'ubwato zifite. Namwe murabyumva icyo bishatse kuvuga. Aho ngaho rero ni message ikomeye cyangwa se ni ubutumwa bukomeye abantu bakwiye kugenderaho, bakamenya n'uburyo bagomba kwitwara mu gihe nk'iki ngiki. Bivuze ngo abashinzwe umutekano ni ukuwurinda neza, inzego z'ubuyobozi nazo zikashobora gukuka zikaba maso. Hanyuma ku banyamashengero, abapotere babandi bambaye ahaga babe maso cyane, nimba ko bakorera Imana ngaho nibahaguruke basenge, kubera yuko ukiranutse umwe cyangwa se umugororotsi umwe iyo abonetse mu gihugu, Imana igitabara icyo gihugu ikagihereza umusha cyangwa se ikagihereza ubutabera. Ibi ngiyi ni ibintu bidakwiye gukinishwa, kubera yuko bawe kenshi byagiye bisoma mu bitangazamakuru kenshi. Twirwaneho umutwe witwa twirwaneho wo mu Kongo, bakavuga bati mwebwe murekuza kutwica muturira inka. Hari amakuru menshi cyane menshi agenda acicikana agerageza kubwira abantu ko bakwiye kuva mu gacerere bakava mu gahuge ubundi bagasenga. Ibi rero iyo byavuzwe n'intwazangabo ni ibintu udakwiye na rimwe gutuza cyangwa se ngo uceceke bifate nk'aho ari ibintu bidateze kuba. Kera Imana yigeze ibwira umugabo umwe witwa Nowa, amubwira uti ngaho burira ubwoko bwanjye ubabwire bose bitegure bahunge, kandi bahungire mu nkuge. Iyi nkuge rero nta yindi ni ya yindi Imana yategetse Nowa, iramubwira ngo baza inkuge. Baza inkuge nabo rero bakwiye kubaza inkuge. Sinzi umugabo umwe wavuze ati kwezi kwa munani mu gusengera, ukwezi kwa munani abarundi mu gusengere, atanga amakuru yose afatika. Icyo yashakaga kwari ukugira ngo hatagira abantu baza gushiduka baguye mu bihe byiza bitaboroheye. Niyo mpamvu ukwezi kwa munani nako gusengera. Iyi intwazangabo nayo iravuga iti muhunge umujinya uzatera. Muhunge umujinya uzatera. Ntabwo kuvuga ngo bahunge ari ukubabwira ngo bave mu gihugu bajye mu kindi cyangwa se ngo bajabuke imipaka. Nukuva mu ntege nkeya, nukuva mu bupagane bwabo, barangiza bagahungira imbere y'Imana, kuko Imana niyo mutabazi.
Nowa rero ahabwa kubaza inkuge, ahabwa amakuru yose atandukanye. Imana imukora ku maso iramwereka, kandi arangije arahaguruka arakora, akora icyo Imana imubwiye. Birangira Uwiteka Imana akoze icyo yari agambiriye gukora. Umwuzure uratera. Umwuzure umaze gutera ngo babonye imvura iguye, barakomanga bati Nowa kingura. Aravuga ngo ntabwo ari njye wakinze, ariko Uwiteka yari yambwiye ngo mbabwire muhungire mu nkuge, kuko birababaje ko abantu baranze guhungira mu nkuge, atari bo bayibajije, baranze guhungira mu nkuge, nta giciro cy'amafaranga basabwa, bakanga guhungira mu nkuge, nta kintu na kimwe Imana yabahaye ansharije, mbese itigeze ibaka ubushobozi uvuga nimwire umukozi wanjye yabajije inkuge. Ariko umuntu akakubwira ngo hunga udapfa, warangiza wowe ukumva ibindi. Kwe guhungira mu Mana, kwinginga Imana, ugahamagara umwuka wera w'Imana, ugasaba Imana kugira gutabare ikurengere. Rero ni ibintu abantu badakwiye gukinisha, kuko imvura yaraguye imaze kugwa, inkuge irareremba hejuru y'umwuzure. Imaze kureremba hejuru y'umwuzure, abanze bose kwinjira mu nkuge, umwuzure urabatwara. Bamwe baravuza induru, abandi barataka, ariko Imana ntiyari icyumva gutaka kwabo. Uko gutaka kwabo kwari kwarangiye kare, nta kindi Imana yari kurenzaho na kimwe, kuko yari yababuriye. Erega Nowa yari yababuriye, erega Nowa yari yababuriye. Imvura iragwa amazi arabarengera, erega Nowa yari yababuriye. Abasore yari yababuriye, abagabo yari yababuriye. Imvura iragwa amazi arabarengera, erega Nowa yari yababuriye, erega Nowa yababuriye, erega Nowa yari yababuriye. Imvura iragwa amazi arabarengera, erega Nowa yari yababuriye. Abarundi yari yababuriye, erega Nowa yari yababuriye. Imvura iragwa amazi arabarengera, erega Nowa yari yababuriye. Nowa yari yababuriye. Nyuma yo kubaburira, imvura iragwa, kandi imvura imaze kugwa amazi arabarengera. Abantu benshi baratikira, abantu benshi umwuzure urabatwara, abantu benshi bahura n'ibibazo bitandukanye, barapfa barashira. Ariko ngo Imana irinda Nowa, imurindana n'ibinyabuzima byose byari byahungiye mu nkuge. Nico rero iyi ntwazangabo yashatse kuvuga. Yashatse kuvuga ngo muhungire muri Kristo Yesu, muhungire mu gukora imirimo myiza, muhungire mu gakiza, muhungire mu gukorera Imana, kubera yuko ibyaha by'abantu nibyo bitumye Uwiteka Imana asuka umuriro mwinshi, kandi akawusuka ku bantu bari mu isi yose. Ntabwo rero bikwiriye ko abantu bakwiye kwanga kumvira Imana, kuko wanze kumva ingaruka zimugeraho, ingaruka zibona uwanze kumva byanze ibikunze. Ariko ndababwira ngo ni impanda ya nyuma. Imana irimo irakoresha abantu benshi batandukanye, bakabwira abantu ko iki gihe si igihe cyo gukina, si igihe cyo gupyinatwa, si igihe cyo gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, si ibihe byo kwitwara uko wiboneye, si ibihe byo gukora icyaha, ahubwo ni ibihe byo gukiranukira Imana, tugakengurukira umukama mweranda, nawe akaza kumva amarira n'agahinda akadusubiza.